Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpa praterik mentau benai kelalingkon arajarkat kendai. Keseng san partai United Democratic Party UDP. Kala perlong ya ke Central Executive Committee banyathir halor ke manifesto. Jong keseng nak ke benta ke election MDC kaban salong mentau snem. Habakran hakila patai kubor. Hadian ke jelang working president jong ke UDP ubak bindu emlanong ulai tu bak ke UDP shen kan sapalai pai ba no ya ke manifesto bat kawai hi na kinong rem bakaseng kan yang kan dai bai halor kinong rem banyada ya ke jai ban riau ban pene pensa ya ke riti ke dostor banyata shwa ban chem ya kinu ki an ke bai dai bat ke jai ban riau khnang bakan om ya tengko bat giriti ki dostor jong ki hima lane ki kor jong ke jai ban riau ke UDP kan simkia ya ki hima bat snong ki thau nang ba kanung don kanung no kajingle thurmur ya ki kam hima kam sima kam snong kam thau te ya ki sim ya ki doloi serdar ki rumah snong tumut kan dei kanung kam ka jimpet ke ba benia ha na ka diam ka executive committee te ni lada ka executive committee jong ka UDP ka wan Policy Council ni ingin simkia ingin ikam ingin simkia ingin ikam but begini ki sima ingin trade rengkat but ke executive dorbar jongki ingin trade rengkat lu but ke District Council ni lama lagi por di bangun syua lagi por di sinem bangun syua baki don ki hima ki ba kham pelai lut segi katu ni ki benta jong ki border kham tam jathan kamrup ki don ki benta ki badai segi border Bangladesh te ni so ba ki hima jungi ki di ban trehok e kam garaja teng ki por ki ba galet no ba ki don ki Assam Tur kamtam sikini ki disputed areas. Te kisnem ki man shua bha kidon ki ma jungi ki ba la khinsting ki kam babun ki penthor ki babun ki jakar riap jakarian kalapoi sikiti jo ki ba. Jadi kisah ki aila bat muntar ter ladon ki por. Te ngismo bala na ka executive committee jungi ka kawan nak kabor jinpej ba hima kisima kin tre hok lu kam ke khndo ko siap kam dei ban poi sigi wei pat maka an juga don an juga dalam safar ko don dei ban ai sigi wei pat bat tu ka jingya pen kens im ka jingya thung acting ka to ka lu ni ke ba wamla ban long kan khndo Jumpa District Council, kadang kan kendo District Council ka UK and J Hills Land Revenue Regulation 1953. Tekani kala khamrim kani ka an. Te hendai ya kendo ni kadang ketingnya tray sutu jumut lang bat sokar. Nama babun ki benta di banyadon kan institut jumut ketingnya terekam apling District Council bat ka sokar nekal ya nama ndo ka dei jong poi ba te sokar ka dei don ketingnya coordination apling state government and District Council asperno ni miat peladu ya sabar kan kita ngi benta jong ka sokar mo peninggalan land loss juga jong ka Meghalaya mau registration ru haki acquisition of land bersama surok sana sekian ru haki bangtanta ya ketungin tu lah dai yuge ki bentanya ndo disikongsin ru kadon lagi jong ki an ada di banyak dekat te hakabai dai bat ka an ke beda begini ki lineage loss no ki an ken jaj sim jaj but yuge ki social
social laws jongi te review katur kada nampak basic schedule paragraph 3 in the page itu paragraph 3 basic schedule kilap itu berkhad social laws begitu berkhad inian ma dagaba suntu jumut kanu ke an ke mengisnai kanu ke jai kelam da konsol ya kata ke jai mula mengisnai kelam da yo ke jimunjur jong kata ke jai cuba mengisnai an yang kata ke boy lada ke boy kemunjur karitik jong ke boy kemunjur kumno mengisnai kumjuru kini kanu ke an ke bakat kasim hakabai dai bat kibriyo in respect of any community takamut ka istim community ka dai ban konsol iki kami konsol yang kata kita ni, kemudian mana an keluar, kemudian kuntai, kuntar kawan rak sigun kijing kundung kenal, tapi kini ka lain ni kini ru, kawan rak kijing kundung kenal, tangan namar ba kami simdon ke consultation, kita selok apa ni kami simdon, tinggi hangi ibu, ba kadai bandon, ma pada kawan kita setiap komiti jungi, kini kita bukan kita pan kita kiam, yo kihat jungi, idon, judisi council kita lagi jungi. Yo, mereka disi council ini kena yo, mak ketika yo bernir kena juga KHDC, kini kalau lengkap kena juga KHDC. Tapi kita ni yo CM kita, yo CM, kita ni yo hima, kita ni yo private. Tapi impact bah kini yo conduct lagi aspek market laws, market regulation juga disi council. Bah ni impact tu, bahkan ni kaji penting. Dikiwai pat kijai menriu, ina pan pet dunia. Mah wangi pet ha kai penting ayau du. Mana pet ha juai. Lalu pet ki district du. Pet kini ki border village boy, jadi boy. Kenapa bernihat ter. Teh kini ki mau kai penting. Dikiwai pat kijai menriu. Kalau kini no mo ya hok jongi ki pet ba. Jong pat kali. Teh nasngau ba ya kini bentar ina panya page ha ada ka extra committee ini kawan apa ina page yang ni paragraph 4 ina page paragraph 4 jong ka 6 schedule hilap untuk ma judicial powers jong ka district council te ni don kikut siki nong kendong ni don kikut ni don kikut ski bae kikut hakis ia apa ki hima ma subordinate district council court apa hima dan pihak buat district council code mentai ni stress mentai bagi dia mendon kini ki village codes ha kisunong kita nomor kadon ke provision ni dan gitu ke an tu ke judicial law ke beda kini ki village codes tu tinggi ku akan penbuan ni kini ki village codes iku an boleh mentah kita atau kini village codes kita mereka memang very active. Lain lah kita tu ni jaga. Ni kuat pun penbuat ni kini village codes keleng-keleng. Nang baik ki petty offences. Insinti mah sebut kajinya buat. Dan kajinya tu usor. Dan tu dim. Dan tu siar. Dan tu han. Wan nado nang kentang wan balik pension ke code BC kadan. Channel code SDO kadan. Dan shalom. Nak mentah kau yang kesiar, kau sumber sanspa tengah, perlu araja lah aja. Tapi kini kita cases and decide take up dah kita di village codes kita don apa aja. Tementah di village codes kita, but we would like to strengthen them, activate them, and aju apa? Berham don dulu di village code apa pun kita. Kalau don kajing ud, kalau don kajing dawa popular demand, bakal dia bendon nak kumpulan apa parlimen, kumpulan apa assembly, state assembly. Kamu anti-corruption law kadi banwan maknir ketika this is the house elected by the people for 5 years. Nak ketasan senang lah elect. Kita bendon kaan nak kata ki MDC ru namangi iba nawar bendon kaan ke defection apa district council kebajur ha. Ki extra committee kimi san riu tuli sistem kan san riu nyotuli haga apa san sistem. Hamparat dia kata kawai hadin dengan semua bala tak kawan do kani kaan ban mana ke tiap seng kan lo kau yarap sibu tapi UDP kan tegop yang dia bentaru beda ku ni kam mang kan teori
Kemud ke manifesto jungi the kiwi ikam se exploitation of minerals but kumtar ter mo te katuru kania rengkan ri kumbangi kren sepangka anjing te kumbalong montaru hadis council kadon hi kebenta juga hak kepada bagan ai ke approval hak kepada bagan ailat mo dan tak sarkar bagan mo exploit sebuah doyong dan emotion then right we have to coordinate and work together as per provision of the law. Pedeng juga sarkar meghalaya berkat sarkar di council.